Sanibonani, kule video sobe senza nje leli blue engigqokile. Ya, soqala ngokudweba iphethini yabo. Lapha iphethini sengiqalile ngabhala ubude beblue lami uwu-39. Ngisebenzisa ama-inches. La ngithatha ama-hips yami ngawadivayida ngo-4. Ama-hips yami u-46 divide ngo-4 mase le answer ngadweba lwa mugqa yabo, ukuze phela uthole i-crotch lokhuzana line yakho uzodivayida ama-hips ngo-4 mase udweba lwa mugqa. Mase uyophinda futhi udivayide ama-hips akho ngo-4. Ngidivayide ama-hips ami ngo-4 futhi ngamaka lapha kuloya line lowa, shuthi i-crotch line laphayana. Ngaphinde futhi nalaphana lo ngaphezulu sothi i-waist. Ngangidivayide ama-hips ami ngo-4. Yiyo le nto kade ngiyimaka nje ngoba ubone ngithi ngifike la ngisasebenzisa ama-hips ami. Yabo lo line loyana ngizohlukanisa kawu-2, angithi uyabo. Okokuqala laphana ngizomaka i-point lapha, mase futhi nawo loya ngohlukanisa kawu-2 yabo, umake la point yabo. Mase la ngizokala lapha, ngizokala mase ngidivayida ngo-4. Ngithi uyabo ngizodivayida ngo-4 kodwa uma uthanda ungamaka phela u-2.5 noma kuzoba wena, kodwa mina ngidivayide lapha ngo-4 yabo. Yiyo le answer ngimakile lapha mase ngadweba kanjeya ngihlanganisa la ma-point lapha. Okay, laphana njengoba ngikala nje uzothola i-part nendawo laloya line lowa. Part nendawo laloya line mase uyamaka lapha udwebe umugqa. Shuthi laphana sekuzoba i-knee line, umugqa wasemadolweni. Ya, okay. Ngisadweba njalo i-front piece wangaphambili we-blue. Uzodivayida-ke laphana ngobani? Ngidivayide ngo-2. Ngithola i-part nendawo laloya line lowa. Ngithi uyabo lo engiwukalile. Mase-ke ngimakile lapha ngase ngamuva ngo-half we-inch, u-half-we-inch yabo. Mase-ke ngadweba-ke lowa mugqa lowana. Ashuthi i-crease line ye-blue lethu leli. Uzodweba nje uze uyofika nalapha ezansi. Angithi uyabo, ezansi lapha ubude be-blue lakho. Yabo, uzokala loya line, ngikale loya line lowa. Ngikale loya line angithi u-11.5 inches ngiwudivayide ngo-3. Le-answer engiyitholile ngase ngi-eda u-half we-inch so kugcine sekuwu-4. Sorry bothi akubonakali kahle la e-calculator-ini kodwa i-answer igcine iwu-4 njengoba ubona nje. Ngithi uzothatha-ke ngithatha leyo answer ngayimaka, ngizomaka u-4 laphana khona phela i-blue lizoba la ngapha ngamaka u-4 futhi. Angithi uyabo, ngimaka u-4 laphana ngikalile laphana ukuthi ubani. Ngase ukusuka lapha ekuqaleni kogcina lapha ngase ngakubhala ngapha le measurement engiyitholile. Le measurement engiyitholile mase ngiyahlanganisa-ke
Angithi yabo nje ngahlanganisa nje kanjalo. Yebo, usuzohlanganisa-ke lawo ma-point lawa kade wamaka. Usuyohlanganisa nalapha. Uzoqala uhlanganise ngomugqa oqondile, yabo nje. Ngiqale ngahlanganisa ngomugqa oqondile, mase ngiyamaka iphakathi nendawo lawo lowo mugqa ngingene ngo-half we-intshi. U-half we-intshi mase ngadweba umugqa ogwegwile nje. Ngiqala ngawudweba ngomsizi laphana, umugqa lapha wami lapho ogwegwile. Angithi niyabo ya uzodweba nje nawo umugqa kanje. Ngithi uyawubona lo mugqa ongathi ugwegwile kanje, angithi nani niwabona amabhulukwe ukuthi anjani laphaya ngingene ngo-half we-intshi. Angithi yabo ngingene ngo-half we-intshi laphana mase ngiyahlanganisa-ke lapha. Ngiyahlanganisa kanje. Nami iyangihlula nami ukuyisebenzisa le nto. Kumele nje ngiyisebenzisele izandla ngoba nje angikwazi nami ukuthi isebenziswa kanjani. Yabo, ngizodweba-ke yiyo-ke lo piece wangaphambili lo. Piece wangaphambili webhulukwe lethu leli. Angithi yabo manje ngizosebenzisa ipeni elibomvu khona nizobona. Sengenza lo owangasemuva. Uzomaka iphakathi nendawo laphana. Angithi yabo kulowa line lo. Angithi uyawubona le engimaka kuwona. Uzophuma, uzonyuka njalo. Kulowa line uzoqala lapha uzomaka lapho 2. Siqala njalo kulo 2 inches. Mase uzonyuka ngo-1.5 kulowo point oqeda ukumaka. Angithi uyabo ngithe ngingenile ngimake kulowa line. Mase laphana uyabo la engikhomba khona. Ngiphume ngobani? Ngalo 2 inches engithe ngingena ngawo. Angithi uyabo? Ya, 2 inches engiphuma ngawo laphaya. Sidweba uphisi wangasemuva webhulukwe. Ibhulukwe lamakhaza. Mase uzohlanganisa-ke la. Angithi uyabo lama-point akho lapha. Angithi uyabo mase uyayehla la. Uyayehla angithi uyabo. Okay. Iphethini yebhulukwe lamakhaza leli. Uyabona lapho uzomeasure lapha le extension yakho ye-crotch leyana. Angithi uyabo. Usuzoqhubeka-ke uzoyi-measure mase uyayibhala lapha. Uyabo? Uyi-add-e khona le engithi le yangasemuva ijwayele ukuba inde kakhulu khona le yangaphambili. Angithi uyabo? Usuzohlanganisa-ke lapha le point leliya angithi ngithe maka iphakathi nendawo. Uhlanganise nala othi uyi-crotch extension yakho laphana. Angithi uyabo? So hhayi sesiyaqeda. Ilaphana ngiphume nje ngo-half we-intshi yabo. Mase ngiyahlanganisa. Angithi uyabo? Half we-intshi. Bewu-half we-intshi.
bese uzohlanganisa-ke angithi uyabo njengoba ngibona nami ngihlanganisa ilokhozi iphethini leyasemuva lapha nje ezansi uzophuma nje ngo-half we-intshi lana shuthi laphana uzobani u-1 inch la u-1 inch lapha nalo mugqa wesibili u-1 inch mase nje uyahlanganisa ibhuluwe lakho angithi uyabo njengoba ngibona nje nami ngihlanganisa mase lapha uzongena ngo-half we-inch mase udweba omunye nje ulayini ongathi ogwegwile njengalo wangaphambili angithi uyabo njengoba ngibona nje ngidweba nami ayi yilo-ke leli iphethini ifranti ne-back yabo. So ungayisebenzisa ukuthunga i-tracksuit le ngisho nala esesikoleni le ne-lining ungasebenzisa yona le phethini le bhuluwe lamakhaza. Ya la so ngizothatha ngibeke iphethini paper entsha ngizo-trace-a nje lo piece wangaphambili yabo. Uma uthanda phela ungawa-trace-a-ke omabili uligcine leli iphethini yakho le uzohlezi u-trace-a ngayo yabo. So la mawuthi wenzela isebenzela wonke umuntu female or male iyasebenza la ile phethini abantu besilisa nabantu besifazane ungayisebenzisa ngithi uyabo ngi-trace-ile laphana mase-ke ngagqamisa laphana iphethini le yasefront sengisiya la se-back yabo. Iphethini yami njalo le angakayifaki i-sewing allowance ungayifaka phela yingakho ngithi uyi-trace yabo. Uma uyi-trace mase uya-add-a lo sewing allowance oyidingayo kodwa mina ngizoyi-add-a mase ngiyisike endwangweni. So ungayibhala uyibhale ukuthi ayikho i-sewing allowance yabo khona uzokhumbula mawukuthi uyayisika usuyisika usuyasika yabo. So yibo-ke labo piece laba ababili laba belokhozi bephethini. So ya yiyo-ke le ndwangu e-brown le bese incane so ngizosebenzisa le greyish le ngizodinga nelastiki yabo. Ilastiki uzoyidinga uzoqedela ngayo phela lapha ku-waist nalapha noma ungathenga i-ribbing le ndwangu engathi iyanweba uqedele ngayo kuzoba kuwe. So yiyo-ke le ndwangu yami le njengoba u-2 meter wale ndwangu ngithi uyabo ngibeke kanjani ngifuna ukubona ukuthi ngibeke kanjani kanjena ngiyaphina laphana angithi uyabo ngiphinile lana. So laphana phezulu ngiqede phela u-2 inches yabo. At u-2 inches lowo 2 inches okusiza phela mase ufaka ilastiki yabo. Ilastiki nasezansi nakho ngi-edile laphana vele ngisebenzisa ilastiki efanayo ngi-ede u-2 kodwa uma uthanda mewukuthi mhlambe ilastiki yakho incane mhlawumbe unga-eda mhlambe u-1.5 kuzoba kuwena yabo. So ngisikile-ke lana le phethini lena ngisikile ya uzosika-ke ngi-edile le u-half we-inch laphana lamanye amacala for i-sewing allowance yami. Nawe uzo-add-a-ke le i-sewing allowance ojwayele uyisebenzise yabo. Njengoba ngisiya nje ngisiya ophisi ababili for ifrati nabawu-2 for
uphiswa ngasemuva. Ayi ibinkulu kodwa le bewu-1 inch liswe ngalansi engiyi-edile beyiningi kakhulu yabo. So ngisikile-ke. Hhayi le phethini ungayenza ujwayele ukuyenza la mabhuluwe lawa. I-tracksuit le ne-lining uma kuwukuthi ufuna ukuyenza yona mhlambe ley'ngane zesikole yabo. Ungasebenzisa yona le phethini le. Yabo lana iphayethe leli lami bese ngiliyenza nje la eceleni. Ngithi yabo maku-5 laphana sengama-2.5 lapha mase nje ngadweba nje umugqa la. So ngiyenze lamaphethini lamaphakethe lawa ovele uwathungile nje ngaphezulu yabo. Kodwa uma uthanda ungayenza phela lawa esemaceleni lawa inseam pocket lawa yabo. Uzoyenza lawa maphakathi nawo othanda uwafaka kwibhuluwe lakho yabo. Uzoyenza nje nawo lawo maphakathi. So yiyo nje le phethini la engizowasebenzisa ukuthunga njalo ukuthunga ibhuluwe lami leliya ya. Ngizosebenzisa wona lawo maphethini. Angithi uyabo sengiqedile ukusiya. Hhayi lapha bengimangala khona ngizowazi kahle ukuthi ngilibeke kephi iphakethe lami lapha. Angithi uyabo. So la ngisebenzise yona le ndwangu nje ukuthi manje ngiqedile lapha. Ungagoqa nje kabili lapha. Ungagoqa kabili indwangu yakho uma uthanda. Mase uyaphetha lapha la okuvuleka khona iphakethe. Njengoba sengishilo ukuthi yebo-ke lana njengoba ngishilo ngathi ngizosebenzisa le ndwangu le bese ngiphetha laphana la kuvuleke khona phela iphakethe laphana yabo. So leya nje bengithunga lapha. Ngisebenzise yona le ndwangu leya ngayenza ngathi i-bias binding. So lana angithi uyabona sengiwalokhuzile ngaqedelile la amaphakethe laphana. So lana yabo angithi ngimakile lapha bengimaka la 2 inches lo engiwu-edile lo welastiki ukuthi uphelapha. Angithi uyabo mase ngiyagoqa kanje khona ngizobona ukuthi iphakethe lami ngizolifaka ngoba laphana ngisazofaka ilastiki. Angithi uyabo shuthi nawe uzoyenzaje. Angithi uyabo. Sajena nje yehle kancane nje lapha mhlambe yehle nje. Uzoyehla kancane phela laphana mase uyaphina laphana. Ngiyehla kancane nje mase kuyaphina iphakethe lami mase ngizoli-top stitch-a mase ngiqeda ukuliphina ya. Olayini abawu-2 be-stop boku-top stitch-a lapha. Ngithunga phezulu nakuleli elinye isayidi. Angithi uyabo sengiphinile sengizothunga-ke laphana emshinini uyabo. Labo piece bangaphambili iphakethe lingaphambili yabo bese ngi-top stitch-a-ke la ngi-top stitch-a ngithe ngifaka olayini abawu-2. Khona phela lingasheshi ukuqaqeka iphakethe lami la mase ngigqoka ibhuluwe laphana. Okay yabo uma ujike khona nalinto kufanele ibe phansi ibe phakathi njalo. Uphakamise unyawo mase uyajiya uma kuwukuthi mhlawumbe ufuna ukujika ikhona noma yabo.
So ya ngi-backstitch-ile-ke la kuphela khona la ngiqeda khona ukuthunga lapha ngi-backstage-ile. Nalo-ke angithi yabo sengilokhozile-ke lana ngithungile lapha angithi yabo obisi bangaphambili lapho uyothatha lapho uthunge la ngathi kugwegwile khona usuyathatha nalaphana ubisi lo wangasemuva uzothunga khona laphaya lo layini ogwegwile lowaya uzothunga wona usuqeda ukuthunga wona uzothunga ama-side seams laphana ebhulu angithi uyangibona ngithunga wona laphana ngicela u-like bandla ividiyo ukuthi khona mhlawumbe la usizakala khona. U-subscribe uma kuwukuthi ubungaka-subscribe. Ngiyabonga kakhulu. Ukuthunga uya-backstitch-a uyabo, nalapha ekugcina uma usuyoqeda uya-backstitch-a noma u-reverse stitch khona phela ungazukuqaqeka la uthunge khona, yabo. So lana-ke ngizothunga ama-side seams, thunga ama-side seams angithi uyabo njengoba sengithungile ngathunga futhi nalapha i-inseam leya yebhuluwe lami nga-overlock-a. So la ngizolokhuza laphana njengoba ubona ngizofaka ilastikhi lesonga sengithe ngi-edile ngizosebenzisa yona ubungibona ngiyagoqa la ngigoqa kabili yabo mase ngiyaphina lapha ngiyaphina kodwa phela ikhona enye umuthi ne-overlock ungavele u-overlock base uyalokhuza yabo mase uyathunga. Uzoshiya kodwa phela isikhala nje esincane sokufaka ilastikhi yami laphana yabo. Ngithi yabo ngiphinile laphana ey'nyaweni iyo-ke la sengiyifake ilastikhi yabo ngize ngayithunga but indawo khona ingalokhu ingihlupha lapha angithi yabo. Yiyo-ke le ibhulu leli sengiliqedile ngithi yabo sungagqoka-ke nawe ube warm ngamakhaza angithi yabo yilo ibhulukwe ne-hood jacket lana engiyithungele yona. Ngiyabonga kakhulu ngokubukela.